Ang itong media Klembang tu editor man senglok Klembang tu doan tu kan tidak nang citong donan ang ditong seperti nang tu nang cohang ating kan nang itu nang citong don pot ang itu amat kang siap kilo at non kini bangke ni di life long isi turning point na song ni di student life 10 ke di non political party alongan ni di siap daito so kelong putak sini di rata pan lapen di ada nili pan appointment nang ipibay katulad nili kachoroji pan sinama tulad ng Johan kasi kachengsi nili pinibangke nili BJP along Karbi Anglong East Karbi Anglong along nili pan Sarsing Pancho lapen Roland Killing President Roland Killing lapen Sarsing Pancho dan Chenglok da Karbi Anglong Chief Dr. Tuliram Ronghang Atum lapen Omar Singh Tiso MP Sir lapen da Team Karbi Anglong lapen doan BJP EM lapen ada MEC Board Chairman dan Chenglok Municipal Board along Chairman LEMS along Chairman dan Bajar Committee along Chairman dan doan BJP Klembang Kubang Phi doan atung Chingwa Chingsai pen latung Chidon Sar pen nilipan nilibihek oso nilithek hangda risita nilipan isi Rat Apartment lapen Khailong Ri Apartment Kardulong Apartment apan BJP along isi mesen eklem kachari dunlong ya pan nilipan ada itu nang ipi kasi nilike chengsi la so puthak pensi nilike chengsi ka choro kangtung ke Kardulong Autonomous Council along a chief man ke thenai Dr. Tuliram Ronghang CEM Sir alang lipan nili chorolo athe bipotna nili alang lilong nili claim dun longji lapen claim dun thekji walang litum nang matha pen nili phanan so se nang ipakeng ki claim ke chok chielong nang pachok ponji lapen so se iprang ki mesena sai ki claim long ye phan alang li war sai nang piapot nili alang lipan ninga klong pen akero pilo lapen anparta ladak BJP East Karbi Anglong along Kecharipon a President Roland Killing Sir lapen da Sarsing Hangcho Sir President lapen General Secretary lapen East Karbi Anglong BJP ada committee doan Klembang Kubang Phi atum finance tame nilininga klong pen alang litum anchurolo ate party along alang litum nilipan tame isi award side kam ki claim long ji aphan lapen mesen ben ki pa claim pon ji anso sin nga than nga pare pen ni claim long ji award sign nga piapot BJP a committee ladar district committee Karbi Anglong is long committee duma team aphan ta ni kurang tu bilo lapen anparta niliphan nilipini message long ji theklong lo je niliphan Karbi Anglong non hejong ki man pona MP Omar Singh Tiso Sir alang lisitame niliphan nang kichoro lapen congratulate nang people alang liphan nili ninga klong pen alang liphan stame tapuson alang litumulong claim mulong pamikaji our side nang people alang litum panda churulo lanchot kali ladak West Karbi Anglong a President Rodip Ronghang alang ni West Karbi Anglong a President hansame nili churulo lapen Bir Singh Hansi District General Secretary alang litumapan pen atima hanstame nili ninga klong pen laso spokesperson long ki claim long palang litu mas tame churulo lapen Karbi Anglong Autonomous Council long Dr. Tuliram Ronghang CM Sir ki Japon long Team Karbi Anglong along kachirap dunduan na tuman tame nilininga klong pen laso spokesperson na niliphan daito na pipot alang litu man churulo lapen MSC doan EM doan lapen anparta ladak BJP along kachirap kachitodun da district committee pen ha abera committee long daito ke anatum anaphan stame nilining aklong pen koson si BJP aphan apen Karbi Anglong aphan koson si ke claim messenger ma labang ke ning si pen ke claim long je aphan si abera committee village committee a level anaphan tame nilining aklong pen choro parlo lasi non nili la kaduk kawe aphan kumani aphan si nili kiropon dak morcha do piglang ST Morcha pen Chenglok Minority Morcha pen Chenglok Kisan Morcha pen Chenglok Ladakh Youth Wing doan lapen Ladakh Morcha doan atuman stame nili lapuson pini
arpu ke deng long pen claim nun long je phan kachi sik long bangke kadu kawe amorcha doan masami nili hin pen akiro pilo kasi komani phan jong si nili kiro pon long kachuru pon long jong si mani phan bad de dulang pulote nili pan bianon lape nili kadu kawe karbiang long arat phan stami nili mithang a life along nili student KSC long do bom stami nili tum ASDC lapen CPI mela movement long nili tum ke claim nun ko an ke thek labangke nili tum nang itu matheng no si theklong lo laso long batai karbia khelong isi mentune khe ka char bolong ko si karjap tu nei ma pencheng lo kapre asai long jutang jubat along pencheng lo do an asai long ko an na ki thek ija kong ki do la pen ka chini du nan labangke mithang akhei mithang long ri phansi ka char jap du phansi do son thot si BJP parti ya senang tengah kalau nanti lah HPCF ke BJP abing pemandat labangke political pen ala ke non political mati orientation ni political dah sida labangke nili tumangbong chingwa ching saipo lapen ni akinan sot ko pima bangke la HPCF lo ma decision la tengsi nili rat afana to chikham labangke mane HPCF bangke kabdu kabi akhai dat peacefully bansi claim asi lada ke mane board chairman do mane MSC do la kadu ke da do ap dak manke dor party la pen dharmo la pen akhei lada ka chiplo bes moje only lada manke nitum ma banke carbing lo fan ke damtan itum kadu ke pen isya gift do ko kosi solu sudak do ko kosi ini tum banke gift bang khilaf nahi opinion dong si ke dan de chat do pro dante openly discuss nahi dukan si nitum kangwai la sila banke apor dolan nasi jong si hala so penong si politically penili a problem do penili SPCF akan thangna ta siksa ka be labang ke ni tumang bong constitution do pot mohla so constitution ating ben si nang ituma ating no jai country tante nang li bang non na case ni lo ka bidisar do bong lang la case bidisar alam long bangke nili dovek nei punili pe non ke sitame reality alam si nili thanang tu maximum KSA advisor non ke nilige advisor cholo committee arlo ekali advisor bolong advisory board along ke pinangan kapre ka tin long ta political party na gachila to jene ni pel sitami nang tum langon jene ba dorok jong si CPI mel long do pulote non son jong si sumit long do pulote amlong ki jene ba non jong si inglong tholong do pulote usuperon men chenglong na tum advisory board rason do basila so dim long ta ni bang ke ala student youth la ke clean seats do nei jong si kenang sot do ne committee tu jong si do hala dar sita ni problem ave je jong si nang like non ke applicable kalilo nang like non jong si advisor ke nang like nolo pulo de ni hala dar pa siksa do ji alam ke sita ni lipu bangke ini tu nge political challenge long si do ini tu ma kenang bangke ini tu dak carbing long political isi ini tu ma mithang achirai ko ma phana kenang do lajong si ini tu ma him penong si political solution kali pulote ini tu karbi akhai karbi lo mara dapan ke pajok ni sungkung kasi ini tu true political platform bensi ini tu akhai itu ma society kan pajok unji kusini ni ka believe dolo la so teng bensi non na bangke ni li akinang sot bangke ni li student life pen bangke pajok pen ni li ke non ke advisor cholo kasi duan alam bangke ni li sitame KSA aphan abangke ni li advisor avelam kali do ana bangke ni di mithang khei jutang mithang a khei phan binat na pen lo ka chardi asong phan isi intang rak ke parja bolom nili jakong do nili buji do an bangke a kwam le sung bustame nili na so platform men si ABC sta nili na chani posi nili la yesi bangke nili jakong do an nili pirthe do tik bangke cherap chito dun bomji pusi nale to ma thengno nili pini paklaring tu jong si la so KSA phan abangke nili advisor do avista nili KSA farman khei longri farman nangke apotai tin aja ka kisung longsta nili ajak duni kusi nang to matheng do lam chak situ do ini nang li BJP long tujuan yung ke formally ke comment ku pe tujuan formally ke nili ke tove ma kopilo membership nili ke lage nili ke mane ko son lo nili hapu CPI mel along sa prank ke KSA long si do bong ma tidi la so pen bang det ke nili ke open si nili claim kuna si meeting do ma kuna si office do ma la pen rata panda nili tanda je ni tum ke nono botai bang ke CPI mel long ke ni tum do dun delo la si nili tum ke Dr. Tuliram Ronghang isi ke appeal do
je hemprek lapen autonomous state isu lapen border isu ke ini tum party pathinang nilo ning si pet pen kosona tuwar pen si pachunji ma fula so tuwar pen le tum claim ra pet nang ko arm pen nang ke ini tum galang nilong pen si claim bom maksudnya appointment mangat to wis long बीजेपी पार्टी लोग फॉर्मली पार्टी लोग Membership. join asun lo kelake ultimately ke nilige anytime alang tu belum sidulong mati isi arjab tip lapen karbiang long apan kaike kaching thur pen chenglok hemprek apartment pen chenglok ki japon heglong si nili mithang ta ladak isi chief Dr. Tuliram Rong Hangsar apan ning theklong si nili mithang ning chipa thelo je non kaduk kawe ilitum hemprek le chunji pusidame karbiang long ke do barim akhei doan lapen dak karbi pen chenglok khei barim doan pen ning sipet pen ilitum ke hang je don pet kulote hemprek ta longji la so aning ki thepen lapen karbiang long non ilitum ke damtang CM pen ma khadam pulote non ki do ma CM bangke karbiang long education anat pen chenglok kaprek awar sai ladak itum ke dam ali aphan me lang men chenglok kadu ko la so kaching thur asai pen chenglok bang ke alang lipan ning theklong pen si non ni lisitame ining chipa the pen si ke wangji arni idi tum mi thanga khai pen chenglok da ke do bari ma khai do ana tum pen ning sipet pen karbiang long aphan isi mesen ken ponji aphan do ana tum long pen saishon long po la pen kadu ko long pen stame hirjumi long ji pusi nili ning thedo la se kadu ko phan stame nili non rat athengnu kwansi nili claim unjine lake rat athengnu si theglong po sita nili ning kibiawe la pen rat atum ansu se si nili phan hirjumi nang piji ansu se si ke claim me ke damme phan hirjumi long ji pusi nili ning thelo la se kadu ko phan stame karbiang long rat phan nili konane ke chok che phan nili phan dia tu la pen jong si nili ansu se claim long nang la ansu se ke claim je phan khai long ria pharma ansu se claim po nang jilang plote nona dai to long stame karbiang long arat doan nang cirap nang citodun pen nephan mesen asaison long po pusi kaduk kawe karbiang long arat aphan churusi nang litoma thengno lapen nili kijutsi dak karbiang long chief Dr. Tuliram Rong Hangsar niliphan lapuson ajai make along lapuson niliphan spokesperson or two is karbiang long nang gipek bangke nilining aklong pen nili mathaun alang li nang ipek apot alang liphan nilikai tenge ne lape alang li leadership along claim dun tip pusi nang lituma thengno nili than pachini ponno pardon